Kama kuna kitu watu wataumia sana kutoka town inakuanga 50 mpaka Kayole. Saa hii watalipishwa 200 150 na gari hizi za kawaida. Lakini kama sisi tunakuanga service to all, hatuwachangi customer na ni wa kila siku. Mimi ni mkaaji wa hapa Kayole. Venye kuko kama leo venye gari haziko leo, watu wengi wameumia sana, na tukiomba sana sasa hata forward hata ikirudi, mimi nimeumia juu kwa kazi yangu na kulaga hawa watu wa forward, na sasa venye hawako sasa hata mimi nimeumia kulingana na accident vile imehappen na vile imekuwa. Kama ingewezekana kila mtu abebe msalaba wake, gari yenye ilifanya accident ifanye nini, ishughulikiwe na serikali. Serikali ichukue hatua kulingana na hiyo gari na dereva mwenye alifanya hiyo accident.